Hallelujah. Hallelujah. Ndabashuhuje bene data. I greet you, brethren, Inshuti zanjye, my friends, baba batuye hano mu Rwanda who are here in Rwanda, ndetse n'abari mu mahanga, even outside Rwanda. aho umuntu ari hose. Wherever you are, Wowe unkurikirana you who is following me kuri iyi channel yanjye ya Duku Bosco TV, in my channel, which is Duku Bosco TV, ku ijambo ry'Imana. in the word of God. Imana y'amahoro ibahe umugisha The Lord of peace bless you, kandi Imana ibagirire neza. and may the Lord do good things to you. Reka dusenge Imana, Let us pray, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye. and then we share the word of God which is in my heart. Mana yacu yo mu ijuru, Father Lord in heaven, turagushima ko nta yindi Mana imeze we nkawe. thank you because there is no other God Nta like yindi you. Mana iriho, nta n'izabaho imeze nkawe. There is no any other God like you. Imbaraga zawe n'ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe bitandukanye n'iby'undi muntu uwo ari we wese. Your power and your authority is above everything. Kuko uri Imana iri hejuru ya byose. Because you are a God who is above all things. Umugisha uyu muntu urimo kunyumva, urimo kundeba muri aka kanya, imbaraga zawe zibe ku buzima bwe. Bless whoever who is watching and following this word. Let the power which comes from you be upon him. Reka iri jambo ryawe Kristo mwana w'Imana rimugereho kandi rihindura ubuzima bwe, rimuhe umugisha. Let this word go and change his life and bless him. Mu izina rya Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nje kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana uyu munsi, I've come here to share the word of God with you today. ijambo ry'ubugingo, The word which is full of life, ijambo ry'ubuzima, which has life, ijambo rihindura ibintu ku buzima bwawe. which changes things in your life. Hallelujah. Amen. Nkuko nabibabwiye, As I told you, Imana yashyize ku mutima wanjye God has put in my heart ijambo ryo guhumuriza imitima y'abantu. the word of encouraging people. Muri iyi si turimo, In this world that we are in, nabwiye ngo hari ibintu byinshi bigoye imitima y'abantu. I've told you that there are many things which are very hard in the people's hearts. Mu bintu rero byazanye Yesu, muri ibyo byari bigoye imitima y'abantu byari birimo. So what brought Jesus, even those things were there. Akazi karakarangiza arakadusigira kugira ngo dufashe ubwoko bwe. He has done his work and he left it to us so that we can finish it with his people. Mu bitugora byose no mu biturushya, In the things which are threatening us or being hard in our lives, Imana igufitiye umugambi. God has a plan. Mu buzima bwawe, In your life, Imana ifite umugambi ku buzima God bwawe. has a plan in your life. Ntaho yigeze zijya na rimwe. He didn't go anywhere. Iracyagufitiye gahunda ikomeye. He still have a great plan in your life. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye. We are going to read the word of God that God has put in my heart. Dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 28 tuhera ku murongo wa 13 tugeze ku wa 16. Reka nsabe mugenzi wanjye turi kumwe, mukozi w'Imana, adusomere iri jambo ry'Imana mu izina rya Yesu. We are going to read the word of God which is in the book of Genesis chapter 48 verse 13 up to 16. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 48 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Yosefu abajyana bombi arabamwegereza, afatisha Efraimu ukuboko kwe kw'iburyo, amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isirayeli. Afatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso, amwegereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo. Isirayeli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efraimu umuhererezi. Arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi, kuko Manase ari we wari imfura. Asabira Yosefu umugisha ati, Imana iyo sogokuru Abrahamu na data Isaka bagenderaga imbere, Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose ikageza ubu, marayika wancunguye mu bibi byose, ihe aba bahungu umugisha. Bitirirwa izina ryanjye n'irya sogokuru Abrahamu na data Isaka, bororoke babe benshi cyane mu isi. Amen. Amen.
Imana yashimwe cyane. And the Lord be blessed. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Today I want to share with you this word of God, Rifite insanganyamatsiko ivuga ngo which has a theme which says, umugambi w'Imana ntuyoba. the plan of God never fails. Umugambi w'Imana ntuyoba. The plan of God never fails. Mu bitekerezo by'abantu In the thinking of people, cyangwa mu bwenge bw'abantu, or in their wisdom, bagira ngo amahirwe apfa kuza gusa kubera ko uriho gusa tu. they think that chances comes as you are living. Ariko ndashaka kukubwira ngo But I want to tell you, umugambi Imana ibifite ku muntu the plan of God that God has for someone ntabwo uyoba. never fails. Birashoboka yuko utekereza yuko wenda ibyakabaye ibyawe byabaye iby'abandi, Maybe you think that your things were given to somebody else. ariko ndakubwiza ukuri, But I'm telling you, icyo Imana yagambiriye ku buzima what bwawe God has planned in your life, ntaho gishobora kujya. it can't go anywhere. Imana ibyo yateguye ku buzima bwawe What God has prepared in your life bitandukanye n'uko abantu is babitekereza. different from the way people think. Abantu bashobora gutegura imigambi yabo, People may plan their plans. bashobora kubona hari umuntu ufite agaciro kuruta undi, They think that someone is valuable than another. bashobora kubona ibyiza hari uwo bibereye n'uwo bitabereye. They think that good things are deserved somebody else. Ariko mu migambi y'Imana, But in the plan of God, Imana ifitiye umuntu, God that has for someone, ntabwo imigambi yayo igufitiye izayoba kubera ibitekerezo by'abantu, kubera ubwenge bw'abantu, kubera ibyo abantu batekereza. the plans that He has for you will never change because of the thinking of people. Ndakubwiza ukuri, I'm telling you icyo Imana yagambiriye ku what buzima God bwawe has prepared in your ni life. inama y'abantu batafite umubare yatera. Even if people may gather in the meeting, Ntabwo byakuraho icyo Imana yagambiriye kuri it wowe. will not make the plan of God fail in your life. Ntabwo byakuraho icyo Imana itekereza ku buzima It bwawe. will not be accepted that it will fail. Abantu bashobora kwicara mu nama runaka People may gather in the meeting. bakabona yuko hari umuntu ukwiriye ibyiza, They think that someone has a right to get good things, undi nawe atabikwiriye. and the other no. Ariko Imana, But God, kubera ko yagambiriye kera ko ari wowe izagirira neza, because He has planned that He will do good things to you, uwo mugambi w'Imana ntabwo uzayobeshwa n'uko abantu bateranye, His plan will not fail because of people. ntabwo uzayobeshwa n'uko abantu bafite ibyo It bavuze. will not fail because of the words of people. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe, What God prepared in your niba life, yaragambiriye ko izakugira umuntu udasanzwe, umuntu ukomeye, if He has prepared that He will make you to be a great person, ntabwo bizahindurwa n'ibitekerezo by'abantu, nothing will change it. ntabwo bizahindurwa n'amashuri abantu biga ngo baziga amashuri menshi bitume wowe icyo Imana yagambiriye gipfa kuri wowe. It will not be changed because of the people who has higher education. Ndakubwiza ukuri kw'Imana, I'm telling you, umugambi w'Imana ku buzima the bwawe plan of God ntabwo in your life uzayoba kubera impamvu iyo ari yo will yose. never fail because anything else. Dusomye ijambo ry'Imana, We have read the word of God. umukozi w'Imana witwa Israel The servant of God called Israel, yari afite abuzukuru. he has grandchildren. Umuhungu we amuzanira abuzukuru be His son brought the children kugira ngo abahe umugisha ataraba. so that he may bless them before his Yari death. umusaza ufite imyaka myinshi, He was very old. yari atakinabona neza He was like blind kubera ko yari ashaje cyane. because he was very old. Mu muco w'Abisirayeli In the culture of Israel, bazanaga abana kugira ngo umusaza, umubyeyi abahe umugisha. they were bringing children so that the grandfather may bless them. Uyu mukozi w'Imana So this servant of God, yari afite abana babiri. he has two children. Umukuru yitwaga Manase, The elder was Manasseh, umuto yitwa Efurayimu. and the youngest was Ephraim. Arabaterura arabazana, So he brought them abazanira sekuru to his grandfather, ari we se, which is his, kugira ngo abarambikeho ibiganza, abasabire umugisha, abite icyo bagomba kuba. so that he will bless them and give them the blessings. Ariko mu muco w'Abisirayeli But in the culture of Israel, byari bizwi neza it was well known yuko umwana mukuru, that the elder son, umwana mukuru the older ari son, we ugomba guhabwa umugisha w'ubutware. the firstborn was he was supposed to get the authority. Ibyo byari bizwi, nta kindi niko byagombaga It kugenda. was like that. Ariko ibyo abantu batekereza But what people think
think cyangwa imigambi y'abantu or the plans of people yitandukanye n'imigambi is y'Imana, different from the plans of God. yitandukanye n'iby'Imana It itekereza. is different from what God thinks. Haleluya. Amen. Noneho So akimubageza imbere, when he brought that the children, umusaza Isirayeli arishima so the old Israel was happy kubera ko abonye abazukuru be agiye kubaha umugisha atarapfa. because he was going to bless his grandchildren before his death. Bibiliya avuga ngo The Bible says abarambikaho ibiganza, he laid hands on them. afata ikiganza cy'iburyo aricyo kiganza cyemewe, He took one hand of the right hand, which is accepted. akirambika kuri Efurayimu, He laid it on Ephraim. icy'ibumoso So the left hand, akirambika kuri Manase. he laid it to Manasseh. Ariko se But he's the father of those sons. yari yabazanye kubera ko azi ko papa wabo atabona neza, papa we atabona, arabazana abana Manase mukuru amwegereza ikiganza cy'iburyo, Efurayimu amwegereza ikiganza cy'ibumoso, nk'uko yari azi ko ariko bigomba kugenda. But the father of those boys brought them and he put them in before his father. Manasseh was near the right hand and Ephraim was near the left hand. Yosefu Joseph, mu bitekerezo in his thinking, yumvaga yifuza ko umwana we mukuru ari we Manase he thought that his firstborn, which is Manasseh, ari ugomba guhabwa umugisha, was the one deserving the blessing, ari ugomba kuzayobora abandi, was the one to be leading others, ari ugomba kuzabona ubwo butwari, ari uzaba umutwari uyobora. was the one to have authority. Ariko Imana But God, yo yari yaragambiye kera Efurayimu, he has planned already that Ephraim will be the one. nubwo imigambi y'abantu, Even if the plan of people, nubwo amategeko y'Abisirayeli even if the rules of Israel yavugaga ko umwana mukuru ari ugomba kuba umutwari, was saying that the elder son must be the leader, ariko imigambi y'Imana but the plan of akenshi God, na kenshi inyurana n'ibitekerezo it by'abantu, is different from the mindset of people. inyurana n'ibyo abantu batekereza cyangwa It bibwira. is different from what people think. Amaze kubashitsa imbere ya se, So when he brought them before his father, umusaza the older, afata ikiganza kuko abana baje imbere abakoraho arabumva. so because the children were before him, he touched them. Umwuka w'Imana uza kuri Yakobo, The Holy Spirit came in Jacob umwereka ukwiriye kuba umutwari, and he showed him the one who must be the leader. nubwo abantu atari ko babitekereza, Even if people think ariko Imana yo yari yarabirangije kubigambirira kera ko Efurayimu ari we mutwari. planned that Ephraim will be the leader. Haleluya. Hallelujah. Maze umusaza Yakobo So the old Israel afata ikiganza cye cy'iburyo take his right hand akinyuranya n'icy'ibumoso, and make it to go to ukuboko kw'iburyo akurambika kuri Efurayimu, ukw'ibumoso akurambika kuri Manase. the right hand was at Ephraim and the left hand was at Haleluya. Amen. Yosefu akibibona When Joseph aza saw it, yirukanka he came aravuga to ati him. papa arashaje, He said, my father is ntabwo old. arimo kubona He's neza, not to see ntabwo well. yamenye ko uyu nguyu ari Manase cyangwa uyu nguyu ari He Efurayimu. didn't know that this is Manasseh or this is Ephraim. Aterura vuba vuba ukuboko So kw'iburyo he took the hand of father, which is the right one, arongera kurambika kuri and Manase, put it on Manasseh. ukw'ibumoso akurambika kuri Efurayimu. The left hand he put it on Ephraim. Aramubwira ngo data, ngo uyu niwe mukuru, uyu niwe muto. And he told him, Father, this is the elder one, this is the last one. Umusaza aravuga ngo The father ndabizi mwana wanjye, said, I know well. arongera anyuranya amaboko. He Haleluya. as he did before. Reka mubwire mwene data, Let me tell you, sinzi brother, aho abantu barimo I kugushyira, don't know where you are being put. sinzi ahantu bagushyize, I don't know where they put ariko reka Imana inyuranye amaboko y'abantu. but let God exchange the hands of people. Bagushizeho amaboko adakwiriye, They have put the hands with ariko their reka muri uyu hands, munsi Imana inyuranye amaboko yabo igushireho ukuboko kw'iburyo kwiza k'umugisha but uriho. let God lay his right hand on you. Abantu batekereza nk'abantu, People think as people. barabona ko ibyiza atari wowe They bikwiriye, think that you are not deserving. babona ko bikwiriye runaka, They think it is for another ariko mu one. migambi y'Imana itayoba But in the plans of the Lord, irabizi neza ko ari wowe ukwiriye, he knows well that you are the one. irabizi neza ko ari wowe ukwiriye kurambikwaho He knows umugisha. that you deserve blessings. Ndakubwira mwene I'm data, telling you, witinyishwa n'ibyo abantu bakora, don't be afraid of witinyishwa n'ibyo abantu bagambirira. Don't be afraid of Umugambi w'Imana ku buzima bwawe the ntuzayoba, plan of God will never fail. uko byagenda kose
whatever it takes. bakujugunye inyuma y'abandi, They have put you aside. baguta inyuma aho They utatekerezwa, put you behind. ariko umugambi w'Imana ku buzima But the bwawe plan of the Lord ntabwo in your life uzigera uyoba na rimwe. never fails. Witinya, Don't be wigira afraid. ubwoba, Don't be afraid. witinishwa n'ibyo abantu bavuga ku buzima Don't be bwawe. afraid of the God. icyo Imana yagambiriye kuri wowe What God has prepared for izajya your isohoza. life, He will fulfill. Abantu bagukuraho amaboko bakayarambika ku bandi, Whether they like it or ariko not. Imana izazinyuranya ayo maboko y'abantu. Rakataya, Imana izanyuranya amaboko yabo. God will exchange His Ukuboko hand. kwiza kw'Imana kujya ku buzima The bwawe. good hand of the Lord be upon your life. Haleluya. Hallelujah. Manase Manasseh, niwe wagombaga guhabwa he umugisha, was supposed to get the niwe wagombaga kurambikwaho He ikiganza, was the one deserving the right hand. ugendeye mu mitekerereze, According to the human thinking. ugendeye mu muco wabo, According to their culture. ugendeye ku byo Abisirayeli bakoraga. According to what they were doing. Ariko ibyo abantu batekereza, But what people think, imico y'abantu, the culture of people, ibyo abantu bagambiye ko bigomba kugenda, what people has planned, ntabwo ariko Imana yagambiye. this is not what God has Gifite planned. itandukaniro ry'abantu. He has the thinking which is different from people. Imana izi ibyo izakora. God knows what He will do. Haleluya. Amaze kumurambikaho ikiganza, When He laid hands on him, Yosefu aje kumukuraho amaboko, when Joseph came to him, yaramubwiye, he told him, aravuga ngo n'uyu Yosefu nawe azakomera. Joseph will be great. No, Manasseh will be great too. Manase nawe azakomera. Manasseh will be great too. Ariko Imana But God yemeye ko Efurayimu aba ari we uzayobora ubu bwoko. that Ephraim will lead this nation. Haleluya. Amen. Reka nkubwire, Let me tell you, Imana God ntabwo ireba ibyo abantu bareba, doesn't see as people see. ntabwo ireba yuko atari wo ukwiriye. He can't see that you are not deserving things. Abantu bareba nk'abantu, People see as bafite ibyo people. babona, They see their things. bafite ibyo batekereza, They think their own things. bafite uko bareba igihagararo cy'umuntu, They know how they look at someone. bafite uko bareba amashuri umuntu afite, They see the way they look at the education. bafite uko bareba amafaranga utunze, They look at the money that you have. bafite uko bareba imiryango ukomokamo, They look at the family you are coming from. barangiza bakabona ko ibyiza byose atari we bikwiriye, They say the good things, it is not yours. bakabona ko atari we ukwiriye guhagarara muri uwo mwanya urimo, They think that you are not deserved to be there. bakabona ko atari we ukwiriye kuyobora iyo kampani, They say that you are not deserving leading a company. bakabona ko ari we udakwiriye kuyobora urwo rusengero, They say that you are not the one to lead that church. bakabona ko ari we udakwiriye kwicara aho hantu wicaye. They think that you are not allowed to sit where you are. Barebeye ku gihagararo gusa, Looking only on the barebeye ku center, bigaragara inyuma, on what is physical. ariko Imana yo ntabwo ireba nk'uko abantu But bareba. God never sees us. Umugambi wayo ntabwo uzayoba. His plan will never Niyo inama fail. zose zaterana, Even if the ntabwo zizakuraho umugambi w'Imana, it will not take ntabwo away the zizakuraho plan icyo of Imana God. yagambiriye kuri It wowe. will not take away what Ntabwo God has prepared. umugambi w'Imana uzayoba ku buzima The bwawe. plan of God will never fail. Witinya, Don't be afraid. witinishwa n'ibyo abantu barimo gukora uyu Don't munsi, be afraid of what ntabwo people are bizakuraho doing. umugambi w'Imana. It will not take away the plan of God. Bashobora kubikora bakagira ngo byarangiye, Maybe they think it's ariko ndakubwira over, abana b'Imana, but I'm telling ntabwo you, turi agafu k'ivuga we rimwe, are not mere people. ntabwo turi agafu k'ivuga We are rimwe. not like that. Ntabwo ari uyu munsi gusa, It is not only birashoboka ko uyu today. munsi baguhiritse, Maybe they have birashoboka ko uyu munsi put you aside. bagushyize ku ruhande, Maybe they put ariko you ndakubwira aside. ngo umugambi w'Imana, But I'm telling you, the icyo Imana plan of yagambiriye God, ku buzima bwawe what God prepared ntabwo in your life kizigera gihinduka. will never Mu izina fail. rya Yesu In Kristo the name of ndakubwira ngo Jesus Christ. iyongeremo imbaraga, I said take courage, iyongeremo ubushobozi. take power. Umugambi w'Imana The plan of God uracyakomeje ku buzima is bwawe, still in your life. umugambi w'Imana The plan of God uracyakomeje. is still Ndakubwiza going ukuri, on in your life. reka Imana inyuranye amaboko ku Let buzima God bwawe, extend their reka hands. Imana inyuranye amaboko y'ibyishyira hejuru, Let God exchange what reka Imana inyuranye amaboko y'ibihagurukira ubuzima bwawe, Let God exchange what they are reka Imana inyuranye amaboko y'abashaka kugukuraho ukuboko kwiza, Let God exchange their plans. reka Imana inyuranye amaboko y'ibitekerezo by'abantu, Let God exchange their minds. reka Imana inyuranye amaboko ku buzima bwawe, Let God exchange their hands in your life. reka Imana inyuranye amaboko y'ibyishyira hejuru kurwanya Imana iri muri Let wowe. God exchange the hardship. Mu izina rya Yesu In Kristo the name of Jesus ndategeka Christ. buri kintu cyose kinyuranye amaboko ku buzima I'm bwawe, commanding all the uyu munsi things kikurekure mu izina rya Yesu Let Kristo. it release in Akira the name of amaboko Jesus y'Imana, Christ.
receive the power of akira God. umugambi w'Imana ku buzima Receive bwawe, the plan of God in akira your imbaraga life. z'Imana ku buzima bwawe, Receive the power of God in zikwinjiza mu your life, mugambi muri destiny yawe which push you and make you to enter your mu destiny. izina rya Yesu In Kristo. the mighty name of Imana y'amahoro Jesus Christ. ikugirire neza, Let the God of Imana peace ibiteho look kandi barebe unto neza. you and Wowe wari bless ufite you. ubwoba utinya ngo birarangiye, You who was afraid, umugambi thinking w'Imana that it's ntuzigera over. uyoba ku buzima His bwawe na plan rimwe. will never fail in your life. Amahoro Imana itanga The peace that the Lord atameze nk'ayo isi batanga, gives is not like abe people. muri mwebwe Be in you kandi abibutse umugambi w'Imana ku buzima and bwawe. make you to Mu remember izina the rya Yesu plans of Kristo. the Lord in your life. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Imana ibamugisha May God bless you mukomeza kunkurikirana kuri iyi channel ya Dukubosco TV. as you continue watching this channel, Dukubosco TV. Ndabasaba mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share, mukore like I want kugira ngo you to tumenye do subscribe, share, like, so that you may know ko Imana ikomeza kubagirira neza. that God is doing Comment good zanyu things. zirakenewe kugira ngo tumenye niba koko Imana hari kirimo gukora mu buzima bwanyu. Are good to us so that we know that God is doing something in your life. Imana ikomeze ibagire neza. May the Lord keep on Nkuko blessing you. nabibasezeranije As I promised mu you, gitondo kwa kane saa moya on Thursday morning 7, muzajya mwumva ijambo ry'ubuhanuzi ry'umunsi we will, rivuga ku mbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. you will be receiving the word of God, the prophetic word which says about the power of prayers which changes things. Ntugacikwe mu gitondo ujye ushyiraho maze wumve icyo Imana ivugana nawe mu ijambo ry'ubuhanuzi, kandi ndabizi neza ni mubikurikirana Imana izabana nawe kandi izagira ikintu ikora ku buzima bwanyu kandi muzashima Imana. Don't ever miss this good moment because God will do something in your life. Kugira ngo rero bikugerereho ku gihe neza nk'uko ubishaka, So for you to get this message on the right time, urakora subscribe keep on pressing hanyuma do ukande no the kukazogera subscribe kugira ngo bijye bikugereraho igihe neza ku isaha. and press that ring bell so that you'll be getting that message. Imana ibamugisha. May the Lord bless you. Ndi umupasiteri mu itorero rya Church of God, I'm a pastor in Church of God. nitwa Dukuzumuremyi Bosco. I'm called Dukuzumuremyi Bosco. Imana ibamugisha. Umpamagare aho hasi hari nimero yanjye niba wumva hari icyo ukeneye ko tuvugana cyangwa ushaka ko ngusengera. May the Lord Imana bless you. ibamugisha. You can call me if you want to do prayers or other things that I may help you. May the Lord bless you. Amen. Amen. Amen.